Šime iz Dezertera tu. Jesam te pripao. Na Instagramu i drugim socijalnim medijama sam vam rekao da uploadate 2 najbolje fotke koje imate iz portfolija, pa ćemo malo ih proći, kritizirati, vidjeti jesu li super, jesu li loše, zašto su dobre, zašto su loše, ali da bude fair prema svima sam napravio sistem ocjenjivanja koji uključuje kompoziciju, kropanje, edit, svjetlo, glavno svjetlo, pozadinsko svjetlo, priču, koja je vizualna komunikacija, fotke, sve. Pa ćemo sve to malo proći i vidjeti ko je najbolji od svih vas, šalim se. Fotografija je generalno subjektivna, tako da sve ovo dolazi iz mog nekakvog iskustva i na način kako ja vidim drugačije i kako bi ja možda drugačije to napravio. Stoga da previše ne cringeamo i ne kažem nešto skroz loše jer ovo bilo sasvim dovoljno, ovo je 17. put da snimam. Ajmo skočiti odmah mi u editanje. Ok, prva fotka. Imamo miss.a.k, Miss A.K, baba. Imamo arhitetski portret / fashion koji je, by the way, genijalna vrst fotografije, obožavan. Apsolutno nemam šta za reći, eventualno bi možda kompozicijski malo promijenio, tipa ne sviđa mi se ovaj rub ovdje. Jako mislim da miče fokus sa subjekta. I isto tako pozadina je dosta epska, tako da mislim da taj neka krajnja definicija rubova je kinda nepotrebna, osim da perspektiva nije da je ona točno na rubu pa onda ajde nekako se igra sa pozadinom, ali u ovom slučaju mi toliko ne komplementira sa subjektom, ali to je sad možda preanaliziranje, tako da generalno fotka je super, mislim da bi ovo eventualno bilo puno bolje ili ovako. Mislim da puno više misterije u pozadini daje veći fokus subjektu, jer pozadina ostavlja hrpu otvorenih pitanja gdje onako ne znaš je li 100 katova, ne znaš, uglavnom cool je. Da bi neku ocjenu 7.2, 7.3. Po meni možda ova zelena je nepotrebna jer je arhitektura generalno dosta hladna, tako da tipa da je malo plavija fotka bi bilo možda bolje. Kvaliteta fotke je solidna, s obzirom da gledam JPEG ipak koji je editan. Ovo je super, ne vidim previše malo ima kromatske aberacija na kutovima, ali to nije ništa prestrašno. Sad recimo kako bi ja možda malo editao ovo, ja bi makao apsolutno sve iz pozadine, da vidim, ne opet sve, ali tipa ovako i možda bi malo potamnija i možda bi subjekt malo izvuka, tipa invert i možda malo ili potamnija pozadinu ili posvijetla pozadinu, u svakom slučaju šta god je dobro, možda malo potamnija ipak, ali to dolazi iz moje nekakve perspektive di, pogotovo kad vidim arhitekturu, volim da je ili tamnija ili malo hladnija. U svakom slučaju fotka je genijalna, super, nemam apsolutno ništa za reći dalje od toga što sam rekao. 7.2, 7.3, idemo dalje. Sljedeći imamo Petar Kresimir Furjan. Petar, genijalna je fotka, nemam apsolutno ništa za reći, to je to. Fotka je super, recimo moja osobna perspektiva kad vidim ovako nekakav landscape, pogotovo u ovoj fotci, ja volim više da je shot tighter, ne toliko da je grandiozan, jer volim da su realističnije stvari, tipa svi mi kad gledamo stvari, nikad ne gledamo širu sliku priče, što je u ovom slučaju super stvar i to je jedna divna stvar u vezi fotografije što nam može dati širu sliku, ali mi kao ljudi nikad ne gledamo širu sliku stvari, gledaš dijelove, šta god bija zalaza sunca ili nekakvog planina ili šta već. Ali recimo meni prva stvar kod vizualne komunikacije što mi jako u ovoj slici pada u oko, prva stvar je ova tu brda, znači ovo tu. Ja bi kropao na ovaj način, na primjer, iako ovo je vrsta fotke koju da kropaš na apsolutno bilo di prekrasna je, znači ne možeš faliti da kropaš samo zelenu travu, super je. Ali ja bi recimo kropao nekako, evo recimo ovako, gdje mi je fantastično ova brda koja ulaze praktički jedan u drugu,
to je super i onda imaš tu pozadinu koja se diže prema gori. Sad ja volim recimo malo taj haze dati unutar landscape-a, pogotovo ovakvoga da ima taj neki malo više epski, malo više mysterious, da nije toliko slika čista. U svakom slučaju fotka je genijalna, to su te male neke sitnice koje bi ja bi možda eventualno dodao tu nekakav linear gradient i onda bi tu bi možda dodao nekakav mali haze u crnima. Znači da izgleda ko da je pozadina dalje nego što zapravo je. Na taj način dobivaš vizualnu komunikaciju koja kaže možeš tipa spustiti ovo tu malo, tako da dobiješ taj nekakav haze u pozadini koji će učiniti ko da je još dalje, ko da je veća i ko da se nešto događa na slici, daje dodatnu nekakvu aromu, ajmo to tako nazvati. Ocjena 8 od 10, super fotka, bravo. Imamo donja crta točka yokai, donja crta. Ovaj rub bijeli, pretpostavljam ovo je za Instagram, edit, super, nema šta, apsolutno nema ništa za reći. Crna čak i ako ima jako puno praznog prostora, jako komplementira našoj dragoj maci. Kompozicija je praktički rules of 3, tako da nema baš ništa za reći. Ne bi edita drugačije, ne bi kropa drugačije, vizualna komunikacija je sasvim jasna, daje nam lipu priču, daje nam lipu jedan lipi osjećaj macina faca. Super je, nemam apsolutno ništa za reći, ocjena je 7.5. Idemo dalje. Ok, tu sad već imamo stvari za malo raspakirati. Prvo, kompozicija mi se ne sviđa sama po sebi jer ne komplementira subjektu uopće. Svjetlo je kompletno krivo, znači tu se radi o globalnoj iluminaciji koja pada praktički na donji dio tijela, a gornji dio tijela je doslovno u mraku. Kosa joj se doslovno spaja sa pozadinom, nema nikakvog odvajanja od pozadine. Da mi neko kaže da je ovo fotkano sa mobitelom, rekao bi ok. Ne znam, možda da se fotka kropa nekako ovako, ali i dalje ona se stapa sa pozadinom, znači da je tipa digniti shadow se na njoj ovako nekako, onda dodamo dodatnu masku, select subject, onda invertamo tu masku, tako da je na pozadini maska, pa onda masku možda smanjimo ili nešto, tipa highlightove ubijemo. Ne znam, ali generalno ne vidim kako bi popravio ovu fotku. Fotka je, ocjenu bi dao neki 4 od 10, tako nešto. Idemo dalje. Imamo fotku broj 2 od miss.ak. Uglavnom sve ove fotografe imate u deskripciji ispod na linkovima. I isto tako kad ste već doli subscribe, like, komentiraj. Jesam li možda nešto zajebao, jesam ja možda nešto krivo napravio, jel vam se sviđa kako je originalno možda neka fotka bila i tako dalje. Ok, ovo je jako editana fotka. Super ko fotka, kompozicijski je super, ideja je super. Jedina stvar što mi se možda malo ne sviđa što je subjekt jako žut za naspram pastelastih boja koje su u pozadini. Ja bi recimo osobno promijenio to malo samo ili smanjio tako da je i ona malo pastelasta, ili bi actually je stavio crno-bijelo, što je isto jako kontrastno pozadini. Ali u svakom slučaju možda smanjiti malo tu boju, ali ja osobno mislim da bi ova fotka bila genijalna crno-bijela. Ja. Crno-bijela bi bila super jer daje taj neki 30. fashion, 40. fashion nekakav štih, tako da crno-bijela bi jako komplementirala ovu fotku. Fotka ko fotka, nekih 6-8 od 10. Imamo drugu fotku yokai, znači ovo je jedna fantastična fotka. Ovu sam fotku već vidio i ova fotka je genijalna, znači sve apsolutno nema ništa za reći. Ovo je 8 od 10, ovo je čak 8.5 od 10. Vizualna komunikacija je savršeno jasna. Highlightovi su savršeno bijeli, crna je savršeno crna,
Shadowsi su savršeno sivkasti koji doslovno odvajaju i stolicu i macu od pozadine, znači apsolutno nema ništa za reći. Tekstura slike je super, priča, apsolutno priča i osjećaj koji nam daje fotografija je super, jako je topla, iako je crno-bijela fotka, šta je priča puno o fotografu. I od vizualnoj komunikaciji koja je jako agresivna u ovoj slici. Sve ti je jasno i jako je toplo sve. Jedna stvar koju bi možda promijenio na ovoj slici je tipa, volio bi da ima tu još malo više prostora u donjem dijelu, tako da se zapravo ova metla vidi cijela. Mislim da bi dalo možda malo više priči cijele slike, ali generalno fotka je fenomenalna, 8.5 od 10, ovo je super, ovo je genijalno. Ok, šta ja gledam točno? Gornji dio slike ima kompletno ima previše praznog prostora koji je nepotreban, crne su precrne, vizualna komunikacija je ok, gledamo nekoga ko fotka zalazak sunca, boje su cool, tu nema šta za reći, ovo je definitivno, ovo nemoguće da je ovo fotkano sa kamerom, ovo nije fotkano s kamerom, nisam ni pogledao, samo sekund. Ovo je fotkano sa iPhoneom 8. Ok. iPhone 8. Znao sam da je fotkano sa mobitelom jer to se vidi. Ocjena 4,5 od 10. Znači to nam je bio medvjed.gradela, pardon, ispričavam se. Onda imamo medvjed.gradela, fotka broj 2. Pretpostavljam da je ovo isto fotkano sa mobitelom jer vidi se. Ovo isto neki 4, malo bolja od one prijašnje jer actually vizualna komunikacija dosta jasna, ali 4,5. Idemo dalje. Imamo Zakt San fotografija, fotka broj 2. Imamo tu isto dosta za raspakirati. I molim vas prestanite stavljati ove watermarkove jer čemu. I neće vam niko ukrasti sliku. Iako ukrade, postoje zakoni za to. I u svakom slučaju ja bi smanjio cropa bi. Što se tiče kompozicija je ok, solidna, imamo subjekt koji stoji u sredini, to je to manje više, ali jedino kako bi poboljšao možda, ok, što se tiče edit je jako loš jer je subjekt praktički u mraku, ali mislim jedino kako bi ovo mogao poboljšati je da napravimo ovako. Onda nekako sad na vizualna komunikacija je jasnija i ima cjelokupna slika ima nekakvu priču gdje čipka je zapravo središte fokusa. Ova zdjela i ova boca, ne znam koliko su bitni u kadru. Da, to je jedino što bi se dalo napraviti. Ocjena je nekih cjelokupne slike i priče i svega je neki 4,5. Idemo dalje. Situm foto. Super. Apsolutno nema šta za reći. A ima ja uvijek nešto za reći. Uglavnom. Situm foto. Super fotka. Jedna stvar što mi je nekoć rekao, ali ne mogu se sjetiti ko. Neko mi je to rekao prije par godina dok sam isto startao u fotografiji. Mi je neko rekao kao, zašto ti je horizont ili landscape ukrivo? Onako, zašto? Čemu? Je li to namjerno ili... Onako staneš i malo razmisliš onako, stvarno, zašto? Čemu da je horizont ukrivo? To je kompletno nepotrebno i niko od nas ne vidi slike ovako. Niti gleda svijet ovako. Tako da, ja volim da mi je horizont ravan. Nekako mi daje bolji balans generalno slici. Slika ko slika mi je super. Možda mi je malo tamnija, dalo bi se možda napraviti više kroz edit da je priča, da da taj nekakav filmski šmek, jer ipak imamo tu košulju koja je klasična u moru, na zalasku sunca u golden houru, tako da ja bi recimo na brzinski tipa izabrao bi subjekt, podigao bi shadowse malo, da je dademo malo više svjetla u licu, možda malo više. Ok, uzet ćemo još jedan subject i onda ćemo ga invertati tako da uvati sve osim nje i onda bi pozadinu možda malo potamnija tako da ona više iskače, da subjekt više iskače od pozadine.
Isto tako, pozadina ima dosta ovih plavih aberacija koje su kompletno nepotrebne, znači ja bi samo malo desaturirao pozadinu. Jer se stvarno, evo, da je pozadina kompletno siva, da je kompletno crno-bijela, čak ne bi toliko skužija. Ali tipa samo malo da daš boje, pozadinu, pogotovo kad je pozadina dosta tako jedna boja, nije previše, nema previše nekakvih iskakanja ludih što se tiče boja ili da je previše komplicirana. Onda uvijek možete desaturirati pozadinu i onda će subjekt ili objekt što je već ispred u fokusu iskakati 2 puta više i puno će biti bolji feeling jer nema tih sitnih detalja koji vam upadaju u oko. I onda se praktički dobijete jednu fotku jednu pozadinu koja se kompletno fokusira na... Uvijek želite da pozadina komplementira subjektu, nikad ne želite da previše odvaja subjekt do te granice da vam smeta, da bode u oči. U svakom slučaju, samo bi možda malo pozadinu još desaturirao da se riješimo tih plavih aberacija. Znači nije velika razlika, samo malo smo podigli crne, ne previše, samo malo. I nekako, mene osobno ja volim zato što onda sve te crne postanu jednobolične i onda... Jednobolične? Šta to znači? Jednobojne. Jednobolične, Isuse Bože. Jednobojne. Postanu jednobojne i nekako mi uklapa se sve u fotku bolje. Ali to je sad sve stvar ukusa ko voli da je više slika čista ili da ima te malo filmske, da ima taj malo više filmski šmek. Nema šta. Fotka je 7.5 od 10, definitivno. Ok, imamo fot.k.m, fotkam. Kompozicijski, lijeva strana slike je nepotrebna, jer tu se koncentriramo na oči. Vizualna komunikacija su u ovoj slici trenutno oči, znači oči su glavna stvar. E sad, boja, ja mislim da na ovoj slici je nepotrebna. Iako subjekt ima prekrasne oči, mislim da bi crno-bijela fotka bila puno bolja samo zbog toga što ima jako puno teksture na koži, poput pjegica i svega ostaloga. I mislim da bi i brada i sve, mislim da bi crno-bijela fotka bila puno bolja. Brush uzet, sa brushom ćemo napraviti ovo. I onda ćemo doslovno exposure dignuti malo gore. I highlightove možeš dignuti ili smanjiti, ja ih volim malo smanjiti, s time da ću dignuti malo shadowse i vidjet ćemo temperatura, i temperatura, samo malo, ja mislim da puno više komplementira generalno fotki crno-bijelo nego nužno boja, vizualna komunikacija je jasna, punchy je i jako je teksturno, ima puno teksture. U svakom slučaju fotka ko fotka 6.5. Idemo dalje. Imamo JUC, donja crta fotografi, JUC fotografi. Apsolutno nema ništa za reći. Fotka je fenomenalna. Kompozicija mi se ne sviđa, ovaj gornji dio bi ja samo malo ovako smanjio, jer nepotreban je ovaj vinjeting i ovaj prazan prostor gori da se vidi strop. Ovako smo bliže, ovako smo više tight i super je. Gospođa je genijalna, fotka je super, crne su jako crne i shadowsi su jako tamni, dok imamo to oštro svjetlo koje jako komplementira gospođu. Super je, fotka je fenomenalna, ovo je 7.5 od 10, super je fotka. Ok, sljedeće imamo Best Time Photo Studio. Fotka je super, nema ništa za reći, to vidi se da je netko radio ko ima iskustva u fotografiji generalno. Balans slike nije mi baš nešto poseban, balans slike bi se trebalo poigrati malo, recimo dok dosta mi volimo staviti subjekta da stoji u sredini, ali to ne znači, pogotovo u ovoj fotki, to ne znači da su njih dvoje zapravo u sredini jer nam oči tako ne funkcioniraju, čisto da vam pokažem. Znači, da se kropa recimo ovako fotka. Nama recimo sad na izgled ovo izgleda ko da je
više izbalansirana fotka kao da su oni u sredini, iako tehnički nisu, stoje sa strane. Ali to je samo zbog toga zato što imamo haljinu tu koja je ogromna. Evo recimo drugi primjer. Drugi primjer bi bio ako bi stavili ovo tu i makli bi haljinu i da su njih dvoje baš u sredini. Sad fotka je opet jako balansirana, zato što njih dvoje zapravo stoje u sredini i nema ništa drugo što zapravo gura subjekte u stranu, iako oni nisu u sredini, ali se čine u sredini. Tako da uvijek treba razmišljati o balansu između toga svega. 7,3 od 10. Idemo dalje. Bane.s donja crta. Ovo je fotkano sa mobitelom, 1000%. Cijela vizualna komunikacija slike je jako nejasna, cool je fotka ko fotka, ali da mi kaže neko da je fotka na mobitelu, rekao ok, cool fotka. Ništa posebno, eventualno postoji jedna mala priča o fotci gdje bi se ja možda koncentrirao, a to je ovo tu i ovako bi možda kropa. Sad tu imamo nekakvu priču što je kinda cool, to je kinda daje na nekakvu emocionalnu povezanost, komunikacija vizualna je jasna, zna što se događa na fotki i to je to. Što se tiče edita, edit mi se ne sviđa, crno-bijelo bi recimo ovdje bilo super, rađe nego ova neka desaturirana sepija. Dalje od toga nemam šta za reći ako je ovo fotka na mobitelu. Ok, idemo dalje. Best Time Studio, broj 2. Fotka je fantastična, balans fotografije je super, ne sviđa mi se što ima ovih artefakta, to jest ovih mucica po njezinu, to se sve da riješiti vrlo lako u Lightroomu, vrlo lako se to da riješiti bez ikakvog problema. Uglavnom, u svakom slučaju to se da sve srediti malo se treba potrošiti vremena, tako da ti artefakti nisu potrebni. Pozadina mi se ne sviđa generalno, kinda ne komplementira subjektu. Mislim da bi bilo bolje recimo da je pozadina malo, jer ona je lijepo je našminkana, ima prekrasnu kosu, ima cool haljinicu i sve. Isto tako generalno ako sat na ovakvim fotkama, ako sat stvarno nije neki super cool i da je dio fashiona, ja volim reći uvijek svojim klijentima i modelima da maknu sat ako je obični neki smart. Osim ako nije stvarno neki cool koji je dio outfita. U svakom slučaju ja bih stavio da je pozadina malo tamnija i da je malo više desaturirana, da je više siva. Zašto? Zato što, kao što sam rekao, ima prekrasnu kosu, sve je jako elegantno, međutim pozadina nije toliko elegantna. Siva boja uvijek daje tu nekakvu elegantnost, tako da mislim da tu puno više iskače ona pozadine i puno više dolazi do izražaja ta elegantnost u cijeloj foti. Sad, fotka ko fotka je 7,8. Sviđa mi se, super je. Idemo dalje. Situm foto, fotka, ili ovo fotka broj 2 ili, anyway, Situm foto, portret. Znači, portret, apsolutno nemam ništa za reći. Koža je savršena, možda i previše. Nema ništa za reći, jako dobro je editano. Fotka ko fotka, 8. Portret ko portret, 8 od 10, definitivno, fantastično je. Idemo dalje. SHIANI, donja crta fotografi, Šiani fotografi. Ok, balans fotografije je super, kompozicija je super, cijela priča je super, vizualna komunikacija je super jasna, imamo fashion portret i boje su solidne, malo je bijela, ipak se radi o oštrom suncu koliko vidim po nosu i gdje pada sjena. Ovo je fotkano negdje oko vjerojatno 2-3 popodne. Da, nema ništa za reći, fokus je super, kvaliteta je odlična, eventualno bi možda malo te probao highlightove nekako. Možda bi probao nekako te highlightove, napala me muha. Idemo dalje. Carlos donja crta kole. Ok, nebo mi se ne sviđa, kompozicija je super, balans fotke nije baš neki, ne znam zašto ovdje ima više prostora nego tu, mislim da je nepotrebno, osim ako ovo sunce nije bilo glavni fokus. Uglavnom, tu imamo jednu jako kontradiktornu vizualnu komunikaciju gdje imamo subjekt i opet ima pozadin i opet ima s desne strane dosta prostora gdje ovo sunce, ova lopta
je isto dosta u fokusu, jako jede sliku. Nebo bi trebalo srediti ili pretvoriti da je sve bijelo ili nekako ga probati dovesti da je u balansu, jer na ovaj način jako jede od vizualne komunikacije. Fotka ko fotka mi je ok, ima dosta aberacije, ima jako puno aberacije. U svakom slučaju ocjena 6 od 10. 6 od 10, idemo dalje. Imamo Xiani fotografi, fotka broj 2. Apsolutno nemam šta za reći. Super je fotka, jako je balansirana. Ne sviđa mi se jedan dio fotke, a to je ovaj gornji dio fotke od njezinog lica. Ovaj tu dio pozadine, jer sve je dosta jako crno. Sad, da ja vidim jel imamo mi shadowsa. Nemamo toliko jer je spečena JPEG. Ok, tako je fotkana. Šta bi ja napravio je doslovno inverta i doslovno da recimo je kompletno sve crno. Da je sve ovako crno bi puno veći balans postoja na slici i puno bi više komplementirala slika tipa da stavimo kompletno crnu pozadinu. Ali generalno recimo meni se ovo više sviđa zato što onda je vizualna komunikacija direktna, znači samo i vidiš da pada na svjetlo na njezino lice i ovo bi bila fotka ko fotka da je staviš crno-bijelu, da je staviš kako god izgleda super, trebalo bi se poigrati malo sa ovim svim sa kosom i sa ovim svim. Ocjena 7.5 od 10, super je. Carlos donja crta kole, ovo je druga fotka. Super, fantastično. Upravo ono što sam pričao za ovu fotku, znači ista stvar, doslovno je to. Super su teksture na licu, jako je jasna vizualna komunikacija, portret je super fantastičan, cura je prekrasna. Piše da je f1.4 sad. Tako mi se i čini, zbog toga što na očima je fokus, međutim na kapi nije tu, ovaj tu dio. Jednostavno kad imaš ovakav portret koji je ne znam li sniman u studiju ili gdje, želiš da ti je f sigurno negdje +2, +2.5, 2.8. Zato što šutaš portret koji je u studiju, ne šutaš portret tipa koji je vani ili negdje gdje nije bitno ako će uvatiti jedan dio ili neće, postoji nekakva pozadina i tako dalje. Ovo je šutan u studiju i nema potrebe da je f tako nizak. Generalno fotka ko fotka je sigurno nekih 7.5, što se portreta tiče nekih 7.5 od 10, možda čak i 7.8. 7.8 od 10, super je fotka, odlična je. Samo eto ta mala tehnička stavka. Fotka ko fotka od fotkam je cool. Ovo je recimo jedna jako dobra slika, nema tu šta previše, sviđa mi se kako je sve oko žabca, žabkinje tamnije. Fotka je 7.5 od 10, super je fotka. Idemo dalje. Tin Sučević. Kompozicija mi je ok, da se tu poraditi malo još. Kužim poantu, međutim ne znam je li baš ideja izvučena kompletno kako bi trebala biti izvučena. Kužim da recimo ovaj tu dim, razlog zašto ima na lijevoj strani više mjesta nego na desnoj, međutim taj dim nije toliko gust ili toliko bitan za sliku kao što je recimo ovaj tu dio. Zato mislim da bi ovo trebalo kompletno kropat i nije bitno što to sad izlazi izvan kadra, jer vizualna komunikacija je jasna, radi se o subjektu koji puši i na sredini i subjekt mislim da bi na sredini trebao biti. U svakom slučaju fotka ko fotka, kompozicijski to sve smo rekli da je ok, neka 6, ocjena oko 6.1 od 10. Onda imamo Marta Rastovac. Fotka je super, jako je zanimljiva, kompozicija mi je malo čudna, zato što vizualna komunikacija u ovoj fotki je jako je nedefinirana, jako se na fotki događa jako puno toga. Recimo po mom guštu ja bi ovo kropa ovako. I sad je tu jedna jako zanimljiva priča gdje imamo goluba, galeba, šta je već galeb,
gdje imamo Galeba poviše nje i ono, generalno vizualna komunikacija je puno jasnija što se događa na fotki, mislim da je ovaj ostatak tu nepotreban. Tipa da ona stoji tu negdje, da ona stoji kao subjekt tu negdje na sredini, onda bi ova cijela fotka imala više smisla, ali pošto je naslonjena na zid sa strane i plus imamo taj cool mali detalj ptice poviše nje, mislim da bi kropanje ovako nekako bilo puno bolje i puno efikasnije za vizualnu komunikaciju, možda dati još malo više prostora gori poviše. Što se tiče edita, edit je kinda cool, 7 od 10, idemo dalje. Imamo Ivan Ivan Ulamec. Znam tvoje radove stari, ovo je fantastično, jedino što mi se malo ne sviđa, što kinda odbacuje od cijelog ovog svega je ovaj tu HR. Jako je nebalansiran, jako previše ga jede na slici, to mi se ne sviđa, ne znam da bi mogli to actually maknit. Ne bi, ali naravno da ne bi to mogli maknit skroz. Rekao sam da se neću zadržavati previše na fotkama, ali ova mi je pre cool fotka da je ne bi malo. Eventualno da se napravi nešto tipa ovako. To je dole ok. I onda ćemo u tone curve-u ubit tu... Opa, što sam napravio? Onda ćemo samo tu bijelu pretvoriti u malo sivkastu. Odmah bolje izgleda. Ali generalno bi makao tu registraciju kompletno u Photoshopu sa brnanjem piksela i maka bi je kompletno i to bi izgledalo super. Idemo dalje, fotka je 7,5 od 10, odlična fotka. Tin Sučević. Vizualna komunikacija je jasna, balans fotke je super, boje su super, boje mi se jako sviđaju, jako cool, edit je jako dobar. Fotka je ok, vidimo penjača, iza vidimo mali landscape, nemam apsolutno ništa za dodati, apsolutno nema ništa za reći, tehnički fotka je stvarno super, jako malo ima kromatske aberacije, fokus je praktički savršen, ovo je F sigurno 2+, možda i 3, super, nemam apsolutno ništa za reći, super je. 7 od 10. Wow, za njih 10 slika bilo 7 od 10. Idemo dalje. Domagoj.Ilekovic. Domagoj, ovo je jedan fantastičan portret. Upravo ono o čemu sam pričao malo prije sa onom fotkom, sa ovom fotkom tu. Gdje recimo ti si točno uzeo u obzir balans slike. Gdje iako subjekt nije točno, njih dvoje nisu točno na sredini, kao što vidimo, nisu točno na sredini, izgleda kao da su na sredini. Ja bi čak možda malo još to kropao ovako i ovako, tako da je više tight, da je baš direktno na njima, dalje toga apsolutno ne bi dira baš ništa. Super je fotka, ovo je 7,8 od 10, odlična slika. Onda imamo Marta Rastovac, broj 2 fotka. Super fotka, super portret. Eventualno što bi se možda malo poigra je sa kožom. Tipa ovo tu je nepotrebno da stoji. Ovo je, kužim da je ovo dio kože, ali stvarno dosta jede pogled i nepotrebno je da tu stoji. Tipa samo ovakve male neke stvari, već bolje. Tipa ovo tu imamo još jedan mali blotching koji stoji. Tipa tu. I to je to manje više. Ovo ostalo bi sve riješio sa jednim jednostavnim malim trikom, a to je nećemo subjekt, ajmo uzeti people. Uzmemo people i uzmemo facial skin i body skin, kreiramo masku i onda u toj masci scrollamo malo dolje i imamo teksture. Samo teksture malo smanjiš, tipa možeš ih do kraja smanjiti, ali malo ih samo smanjiš, samo malo, evo ovako, -45. I to je to. I sada koža izgleda puno glađe i dalje se vidu sve teksture i sve stvari, ali puno izgleda glađe. Razlika je ovo. Znači nije velika razlika je mala i dalje se vidu svi detalji, ništa se nije ogromno promijenilo, ali dade koži taj malo više mekši look. Ali u svakom slučaju fotka je super, boje su super, jako mi se sviđa.
hladno i, to jest, hladno i toplo, super je, nema ništa za reći, možda bi malo balans off, možda bi malo balansira više što bi stavio da je sve ovako. Evo ovako nekako i to je to, manje više to je to, ne bi ništa više nadodavao niti mijenjao. Fotka je san 5 od 10, super, bravo. Onda imamo Petar Krešimir Furjan, fotka broj 2. Apsolutno, brate, nemam šta za reći, ubijaš, to je to, ubijaš, nemam ništa za reći. Ovo je fenomenalna fotka, jako dobar, vizualna komunikacija, super jasna, horizont je ravan, sve je super, znači sve je fantastično, nebo je, čak mi se sviđa kako ono, gradira prema svjetlom, super je, baš nema ništa za reći. Balans fotke je fenomenalan, super fotka, ovo je 8.2 od 10, jedna od boljih, fantastična fotka. Ok, imamo Juc, donja crta fotografi, ovo je fotka broj 2. Vizualna komunikacija je dosta jasna, međutim, ne znam je li potreban ovaj detalj gdje ona drži kužin, ali ne znam je li potreban detalj. Ja bi eventualno tu pomakao ovo ovako, ako je to već glavni dio priče, jer onda je ovaj tu dio ništa ne daje. Ovo je samo prazan prostor koji apsolutno ne daje ništa priči i opet dolazimo do priče da je hrpu ljudi strah zapravo raditi balans gdje većina misli da subjekt mora biti u sredini, inače oh my god, eksplodirat će svemir. Tako da slobodno ovo ovako. I mislim da sad puno bolju ima priču i vizualna komunikacija je direktnija, znači odmah je in your face i nema puno priče. Ova dva čupa šta već stoji iza na glavi bi makača, ovoga drugoga bi se trebalo vrlo vjerojatno igrati u Photoshopu da to izgleda kako treba, ali u svakom slučaju to bi makača, tako da je čišća pozadina, da izdvaja baš subjekt. Eventualno bi se igrao možda malo sa highlightsovima i shadowsima. Ovo je čistih 7, ovako je čistih 7 od 10. Ovako je malo možda too much, jer imamo te neke sitne detalje na kojima bi trebalo poraditi. U svakom slučaju imaš nešto, poradi na njoj malo bolje. Ok, imamo D, donja crta, Andvarius. Fotka je fantastična, probat ću je nekako staviti da mi je full screen, da nema previše ovog crnog. Fotka je super, nema tu šta, ja bi je definitivno, ok, ja ću je sad kropati čisto da vidim fotku bez da vidim previše ovih crnih pozadina i bijelih rubova. Ne, fotka je fantastična, priča je super, vizualna komunikacija je genijalna, pozadina je super, sve je toliko balansirano, onda imamo ove dijagonalne crte koje idu iza i onda imamo iza ovo tu i onda imamo ove od sunca, ove strije, toliko sve fokusira i gura prema subjektu. Edit je fenomenalan, edit je možda jedan od najboljih koji sam vidio za sad, znači ovo je straight up 9 od 10, odlična slika, svaka čast, bravo. Valerio B. Valerio. Super slika, ne znam je li ovo double exposure ili ne, ali u svakom slučaju je super slika, vizualna komunikacija je dosta jasna, što se kropa tiče, mislim da je ovo tu gore kompletno nepotrebno, ja bi to doslovno ovako, tako da je, opet stalno se vraćamo na vizualnu komunikaciju jer to je kinda poanta ove cijele priče, di vam pokušavam objasniti kako je bitno da to na šta god se fokusiramo da je direktno u licu. Ovo je straight up 7.5 od 10. Ista stvar, ovo je super fotka, dok recimo ovaj tu dio je sad cool, ima jako dosta detalja, boja je super, edit je odličan, ovo je 7.8 od 10, odlična slika. Ok, imamo MS Pudic Design, ok, imamo portret, ovo je nekakav, ne znam kako bi ga ovo nazvao, high fashion, nije high fashion, make-up art, I guess.
nema šta, kvaliteta fotke je fenomenalna, ideja je cool, super, neka snježna kraljica, ali neki Ice Queen, super je. Pozadina mi se malo ne sviđa, volio bi da je svijetla, zato što generalno nema taj hladan osjećaj cijelokupna slika, što bi bilo cool da ima. Recimo da je pozadina puno bijelija, mislim, ok, sad on tu neće napraviti bijelu, ali kužite šta ću reći. Da je pozadina dosta bijela, onda bi, mislim da bi puno bolji feeling bija slici i da bi je da točno ono što joj fali, a to je ta hladnoća generalno. Ali u svakom slučaju, ako je ovo samo make-up nekakav show skill ili šta već, fotka je super, nema šta za reći, ono, kompozicijski je super, svjetlo je super, sve je super, možda bi trebalo malo editat, tipa neke sitne stvari, tipa ovako, ovo crvenilo u ušima treba maknuti i tako neke stvari, i tipa ovo tu isto, ali generalno dalje od toga fotka je san od 10. Aha, isti MS Pudic design. Recimo, ovo je puno bolja fotka, zato što recimo pozadina vidim, čak i iako je malo ima, vidim nekako zelenilo ili nešto, nekako je cvjetiće. Fotka ko fotka je super, svjetlo je super, kompozicija je odlična, balansirana je jako, fotografija. Volio bi da je malo više prostora ima tu gore, ali to je ok. Ja bi iskreno kropa kompletno ovu ruku vani, tako da je puno više panči. Sve je super, nemam apsolutno ništa za reći. Ovo je 7.8 od 10. Odlična fotka. Aha, donja crta Advarius. Da vidim, ovo ćemo isto tako malo kropat. Da actually gledam u sliku, ne u borders. Ova mi je recimo slika lošija od one prve koju si pokazao. Super je fotka, nema tu šta, trebalo bi samo malo, što se kropa tiče, ja bi volio da malo više tu ima mjesta, jer tu ima jako dosta mjesta, tu nema mjesta uopće, tako da fotka nije balansirana. Recimo kako bi ja to volio kropat i namjestiti, ja bi to namjestio vrlo vjerojatno ovako nekako, pa čak možda i ovako. Da. Zato što je ona vizualna komunikacija puno jasnija jer se koncentrira na detalje, a to je majica, to je piće / med, šta je već. Ovo je recimo isto jako cool, jako isto vizualno impactful, jako je cool. Sredija bi naravno, što se tiče kože, malo bi sredija kožu, ove sve blotchinge su nepotrebni jer kamera ponekad zna izvući te neke stvari koje stvarno ne vidiš. Ne vidiš ovako, nego jednostavno jednostavno senzor kamere i način kako se odbija svjetlo iz određenog kuta. Anyway, u svakom slučaju, tu se treba malo poraditi, ali fotka ko fotka, nekih 7 od 10, super. Ivan Ulamec. Recimo ova je brutalna, ova je fotka super, i dalje bi sakrija, i dalje bi ovo tu sakrija. Super. Možda bi se u Photoshopu mogao malo zafrkavati pa dodati neke sun rays ili nešto tipa da odam tu probijaju, tipa nekakvi sun raysi, doslovno ovako nekako da probijaju, kužiš, ili tako nešto napraviti u tom smislu, da probijaju kroz drveće ili tako nešto. To se da u Photoshopu, imaš braševa koje možeš skinuti milijun pa se malo igrati, ali u svakom slučaju super, nema ništa za reći. 7.5 od 10. 7.5 od 10, super je fotka. Idemo dalje. m.fotko.hr. Apsolutno nemam ništa za reći osim ovog šporkog poda kojeg bi trebalo možda editat, maknuti sve ove nepotrebne točkice i sve ove gluposti. Ovo bi se sve trebalo samo maknuti, to je super jednostavno maknuti naravno malo pomaknuti od ovoga. Ovo bi se trebalo igrati s ovim uglavnom. Tipa ovako. Jer stvarno su, ili ih kopirati pa da ih ima po cijeloj slici, onda je to nešto sasvim drugo. U svakom slučaju tu bi se trebalo malo igrat.
Šta radim? Fit please. U svakom slučaju je super fotka, ne sviđa mi se kako je kropana, kompozicija je super, ali mi se ne sviđa kako je kropana di joj tu noga otkinuta i tu noga otkinuta, onda tu imamo previše prostora samo zato da bi subjekt bio u sredini. Mislim da bi fotka bila puno bolja kad bi otkinija i ove tu komadiće. Isto tako mislim da bi fotka bila puno bolja ovako, naravno, jer onda imamo jedan prekrasan portret, ali definitivno fotka je nekih 7,5 od 10, rješava bi se malo tih blotchinga po koži, malo bi shadow se fiksa i možda ovo po podu, ali dalje od toga fotka ko fotka daje super feeling, dobra je kompozicija, vizualna komunikacija je direktna, sve ti je jasno i možda bi sa kropom se malo još igra, ali dalje od toga sve super. 7,8. Ok, imamo m.foto.hr, apsolutno nemam tu ništa za reći, super je fotka, pozadina more je čak super, nema neke velike kromatske aberacije, što je super. S ovim tu bi se možda malo poigrao, gdje bi možda na koži samo dodao malo braša. Uzmemo brush i napravimo ovo. Samo napravimo ovo i onda samo u Lightroomu spustiš teksturu malo. Evo ga, boom, gotovo, riješeno. Sad, ovo ja sam namjerno malo stavio previše, tako da se vidi razlika baš, ali razlika je recimo između toga i toga. Ponekad je bolje uploadati mekšu fotku nego puno oštriju fotku. Oštre fotke su generalno dobre za velike printove i takve stvari, ali za socijalne medije ne baš. Sve te sitne male točkice, blotchings i kromatska aberacija i sve to dolazi do velikog izražaja kad se fotka kompresira, jer onda ti pikseli postanu jako oštri. To je to, fotka je 7.9 od 10. Edit je super, malo je hladniji, nije po mom guštu, ali sve je tu, sve je jasno, sve se vidi. Ok, domagoj.ileković.foto, to jest domagojilekovic.foto. Ovo je super fotka, super je fotka. Možda je malo previše široka, što se mene pita, vizualna komunikacija je super, ja bi definitivno to ovako kropa, ja osobno. Sad, možda čak i ne funkcionira za ovu fotku, ali recimo ja volim da je tako više tight, ali generalno fotka ko fotka, brate, nemam apsolutno ništa za reći, super je, nastavi i ovo je ludnica. Super je, ovo je sigurno 7.9 od 10, super je fotka. Malo previše HDR-asto za mene, ali super je fotka. I onda imamo bane.s _. Super fotka, nemam šta za reći tu previše osim klasična fotka iz crowda dok neki vatromet ide na nemam tu iskreno šta previše za reći ni za ocijeniti, ocjena je nekih 5,5 od 10 jer ne znam koliko sad ovo možemo smatrati nekom umjetničkom fotografijom, koliko jednostavno fotkom sa eventa koja pokazuje samo šta se događa, vizualna komunikacija je hrpa, rulja koja, tako da, 6 od 10, to je to. Nema više šta za reći. Eto ga, nadam se da nisam bio previše kritičan prema vama i ja se trudim se biti objektivan koliko god je to moguće s obzirom da se radi o subjektivnoj tematici i jednostavno volim pričati jako puno o toj vizualnoj komunikaciji jer vjerujem da je to nešto o čemu fotografi generalno ne pričaju i nešto o čemu bi se trebalo puno više učiti i raspravljati jer je cijela poanta fotografije vizualna komunikacija, to je doslovno medij koji vizualno komunicira, ali u svakom slučaju mi je bilo jako zabavno i super i nadam se da ste naučili nešto, ako niste naučili ništa i to je nešto i to je ok. Hvala vam puno što ste gledali do kraja i vidimo se u drugom videu. By the way, ovo će biti sigurno svaki mjesec dana i hvala vam puno, hvala vam na povjerenju što ste uopće uploadali fotke i to je to. Hvala vam puno, vidimo se, čujemo se, goodbye. Lens kapa.
svi te mrzimo.